Atongeria mwanya mwanya aja Meru bareo mukaririgite wa kiama kia Nopeo Julius Mbijiwe na mwandiki munene wa kiama kia Ambassa Laji Mwendia ni baugite no mwanka mututigi Daniel Sniper agwate Kyoto. MC wa Kiego ya Ntubocho Timothy Mutweri no rite ngavana Kawira atikagerie guchwa Rais Ruto akienda mutethia kairi ni untu bwa utongeria butiagirite nawe Laji Mwendia auga bari tayari kuikinya obisini akindiki kenda guchwira Sniper Kyoto akira ngavana Kawira akeza kugwatithanwa na gikuo giki na ibange kuana. Nicholas Chabare na Nteto Eji. Antu bondi betata ibange Meru dende neitara kuibanga urabo kwenda gukara ibange ni gukareu wabora ntugo ikuthi no abo akari wa mwena atongeria mwanya mwanya ba kaunti ya Meru pathitambe no kinyeria no mwanka Kyoto kionekana ekiri muji egwa Daniel Bernard kana Sniper oragirwe na ende mwanka athaino atongeria mwanya mwanya kanisani ya Global Abundant Interchelare baada ya mutongeria wa kiama kia Nopeo to Julius Mbijiwe wa mwena mwandiki munene wa kiama kia Ambassa kaunti ya Meru to Laji Mwendia na atongeria bange mwanya mwanya baada ya kinyama MCAs ibebu meritina kuga oma kiraba kwenda Kyoto oge Sniper na kinyanga vana Kawira Mwangaza na rekaya na kulinga imeme ebinge bila kulinga akiuga okaya kwethero kinyawari na njara Anthony Bobo kinyawe na ibange ana kwaria nkothikirite kinyawo na rege na bitterness kana ino rurugo nene muno auga we anto bariwe mwana kyo wat na uambaki to December. So I really wonder whether imbaki to this year kama imbaki to ono to teba ati to retre to investigate kwawe teba ati to kuga baraba wa na no to na ugerete mudako we yes te wawe lakini nyaba ubange na kubati otwera atire baraba wati ibao no to ito kuona bonde iba kwa associated na county ya Meru na nari tingwe ba county na kubati gotwera kama no na bangire kwa ya uma kasegere imuntu wa protocol wa county ya Meru no bangara event cyanga bana kanari akatwera kenoti orowe to akinoti ubakuga mwenda atwera atire driver wawe kana toe tukamenya akatwera barabange bapopo akatwera yes gwantai imortanoina kana tekotanoina kinyawe tukamenya ageka manto ya mawero ni akida yaje no to no wera to mwana we kwati baraba wati na kubati utwira bwera ibao na kera mumero kendra ila itango emero kaunte kana batita kanto ya kowerone twetekyo no mbiro atibire to turathereke kenda antu bangi bethe baranene antu beto toteo gidajere residence ya ngabara nonto ikuoko kuorwanirwa na inabati to kuigwa bwawe ngabana wetu residence no worwe nonto ikuoko kwetya kukuorwanirwa to yamono yaigwege ingogeria boritete njega ende goro buragezete yake ngabana residence yemwe ira ni official residence and aka two private residence na antu barabagwati close family members bonde batekaraga private residence ira yake inkoromba bachoke kaire bete private residence ire limakutano baumiobe the other private residence ire aketenjeru rutererwa kirua nari lakini mutongorio roro ugo kwithetera mma na minya alentu kwimwe kwe uri awete kana kanini arira ko tuko kakirira akatio mwatoro kama mama muthanya kama mama nako ari kana kinyeina Sniper na kuba mulimo kana kuba kyarira tetoro na karuti moyo ni mtu ukariawe biro ambisha kwa watu akiwa disidensi na mbele turuga nani kama tunataka kutopiwa nani kama ndo tieni turuga ikwarwe mado Sniper niko raragwa niko nda kwarwa kaina ro kuruga disidensi angane wolisi edo wasentini tinya woni karatu inyaombi au inyaombi nenda kwani engedina ne batera kwandi kwa mama kwenda jajo ndere no gore to tutangase anga mwana to ku anga yombi ne karangetine anga oro ba wati anga ibi anga nena arua inyamonda kulikanwa inyamonda na kwere anga kalionga anga na to moru anga na te areyerenge iro obese
ilo wambia kuwa aika momorwa aiji turunga mitamantu ya justice for sniper kenda uma mumenyekana muthakana aurerwe MP muthakana aitero mumero muthakana unerwa mbaru tekabanya urende koruma omora nkorokie kwamba kumutesa ende turuga justice for sniper wewe wote onambi unene bwe uruboyeli morani kwevo turuga twe sniper bira tukurombera niethera nambi akieke Ontoni Wabobo no mubunge wegembe Northern Julius Taitumo alentere echekeke yetama kinyagwe kanisani na ugite oma kinyathuganiro babarikite na kuwatwa barabaruthite onyamu oboba kura sniper batire kuraja na thuganiro babu na uchonko ni ibuthi na mbere mwana wetwa sniper nwere ka kuri kinya babu bwembwa ugenda kuria mwangi ukona riokia nawe ta kuria mwangi to riokirio torera etere kura atwa kwa batire ito bodyguard na bagi antu batanu bawati ba nyumba emwe ko bati ko kurio orwanite to ba kurio orwanite ende muorwani ate kura yana baba wetata ko thirikari no ntonyo ne kurita ne itrone na eri na oro tatu kwechio mye na haraka muorwani wengwa kideida yetata ketirimo una ketata kendero twi babara watirwe no ntuba mantu wa sniper butuwe me sniper mutanora okumunara kaboito sniper korwerwe na ekorwa ma ikukia ga kithiati na kitete mbere kithiatawa antu bara kuoneka na kire kuga sniper kwina antu nontu bara bari ofisine ngavana kethro we mono ngavana gwatwa mutono ina gwatwa mwaro ina gwatwa na untu terede ina totonya tinyumbege kagwe nange tumba kwa watu aita kwa wendo kia kolele mantu ya kuendelea yatekwenda ororia yarenda wetere na wetere wena weregero keminya thinere mero ya korwa sniper ne ngavana kawira mwangaza no orore sniper anchende akine ina ganta tokeretio mantu yare aromba wa nina laani hiyo roho ya uchoyo, hiyo roho ya wivu. Wale hawataki kuona kanisa yetu ikiendelea, wale hawataki kuona Meru ikiendelea, ninawalaani. Lakini hatikuwatire, ninalaani wale waliomua sniper, ninalaani wale waliomchukua. No ntoate kwa laani bau, lakini baako laani ibaraba kwaria chuta tinabura aretherie. Mutono inanga bana weta gwanta imurangeri na watiendene Nairobi. Muthako kyoro ubwethe protocol oro menya bia kare na akarante na watie Nairobi. Mwana oke Nairobi. Ntaka yewe driver Nairobi. Na kinyago iba kwanjanjwa no biciege nerekero moriyo yello. Ero wakulokera ene sini kiraimu. Endere no warwane tanto beto kinyago bolelia. No warwane tenyago bolelia. Kedha nreba ikuo mutonyo kwa ikuo muronyo kwa nako etwa na kinya wore au mukororu are atoka kanise na ringangita na ivetere no warwanete na ndiro nkubwera tere kanyore yawe mukoro iborethete kuro kwa nuntorene kurwe ke akoro mana ntorene re kwera watia mwene kuro unoye mwana ende ko na ndai kuro iwatire Nairobi mwene kuro atera watwa mwene kuro ne yerwe na mwene kuroyo Meru eko ora atongeria baba ligo tayari kulingalinga murango gunthe ora bagitagia kioto oge sniper kinya murango ogwa minista wa mantu meyo kare bwande ni Profesa Kithure Kindiki bunga ki bone kioto oge sniper kwa twe tayari gweta kwa Kindiki twe tayari gweta Kiambu kwa DCI twe tayari gweta Senate twe tayari gweta kwa Deputy President twe tayari gweta everywhere in Kenya area justice ya sniper kuonekana. Twena the National Assembly ere tongeretio ni Mheshimiwa Rindikiri. Mheshimiwa Rindikiri na gikundi gyaku tafuteni justice ya sniper na Kajira Kau tukethanira mbere. Sisi wa Meru tunataka haki ya sniper. Na kama gavana pia naye anataka kuongea na president, aende aongee na president akiitisha haki ya familia ya sniper. Asiende kuongea na president akimwambia eti anapigwa kwa sababu ya siasa. Asiende kuambia president eti anaonewa. Hakuna mwenye anapanga impeachment. Chenye tunapanga na chenye tunafanya
ni kutafuta haki ya familia ya Sniper. Weru weekend kumege Benoth, Peter Nicholas.